is zo te channel ka lo lom le vek chu a hei kan han ti chuak khat khop mai Tunlai chu kan han ti chuak tran le dona e channel hi Mizoram politics han post nan te kan han mang thina itam takin min lo hlut sakti kan hria kan ti chuak zel tura te po han ngai ta ila hei Tunlai chu Mizoram politics a thil lian tham tak tak a thleng chho mol maya Congress hunlaya an minister chuan vor le MNA falut ta Lalrinliana Sailo prosecution sanction chu deal ani thu te kan tar langa kota deal ania hi sarkar remtina lak ani sarkar hian a pe ni te ponan langa hemi chungchang hi Mizoram politics a thulian berpol tun thleng voin thlengin ala ni mekani speaker hlui Lalrinliana Sailo chuina report kota thelu hun tur la riat lo ni in tual chung media te hian an tar langa hi kan lo hrenwal toina rin oma han tar lang vele hrimhrimila khozol le ngai zol in kar kong leina sumai rukna omnia soya assembly speaker hlui le cabinet minister hlui Lalrinliana Sailo kumsomruk paruk luangmol aizol chuina report chu Mizoram sarkar in kota thelu phalna prosecution sanction a pe a thelu hun tur ero soi thei halanilo Lalrinliana Sailo hi anti corruption bureau ACB chuan an lo chui to a prevention of corruption act section 13 sub number 2 lo chanin August ninga sang ni somni pali khan thu buai an ziak luta thu buai hi an chui zo to a an chui zo to wangin ACB chuan kota charge sheet thelu phalna sarkar an deal ani Mizoram Vigilance Secretary Dr. YLN Reddy chuan April ni somni pathum sang ni somni paruk khan thriat tirna ati chuaka anti corruption bureau in Lalrinliana Sailo an chuina chu uluk taka zirchian ani nuwa Mizoram governor remtina in kota thelu phalsak ani ti atar lang bokani khozol atranga ngai zol kong siam chungchanga sumti chingpeno omnia hriat ani wang khan Mizoram lok eukta complaint thelu aloni to a lok eukta chuan ACB a chui tir ani kha ACB hian thu buai ziak lutin an chui zo to in lok eukta report an thelu ta bokani kota charge sheet thelu dan tura lok eukta chuan thutluk na asiam lova anzir chian nuwa thutluk na an siam don lok eukta hian investigation report chu kota thelu turin emo chui thale turin emo ACB a hriat tir thei bok vigilance in April ni somni pathum sang ni somni paruka order a chhuat tarlan danin Lalrinliana Sailo hi tui chang BL2 MLA ani lai kumsang ni som pasari khana BL chunga khozol atanga ngai zol kong siam tura athuna ina mangin contractor kolin lalsang pui zoti art movers nena contractor pe a contractor chu romuan pui zadeng subcontractor ania ni hi emin hena hian na ha pe chhong turin a hriat tir bok khozol atanga ngai zol kong siam na tan cheng nuai somruk panga apuk thu le apung nen cheng nuai zarul angai thu Lalrinliana Sailo chuan a soya contract bidding sen sawatan zuni somni pasari sang ni som pasari khan kolin lal sang pui hena cheng noi somni pathum sing khat sang ruk ape Lalrinliana Sailo hian assembly speaker ani lai kum sang ni somni khan a personal assistant H Vanlalruati tangin kolin lal sang pui hena kolin lal sang pui hena tangin cheng noi somruk paruk sing riat sang khat adong poisa hi tum ni pe ka kolin chuan a manga October ni riat sang ni somni a cheng noi nga October ni riat sang ni le somnia cheng nuai somnga le October ni sompali sang ni somnia cheng nuai somparuk sing riat sang khat a pe ani subcontractor romon pui zadeng po in cheng nuai somnga pali sing ni a pe bok kolin lal sang pui le romon pui zadeng te hna atanga Lalrinliana Sailo vina suma don zong chu cheng nuai za somni pakhat cheng sang khat ania contract bidding atan pek cheng nuai somni pathum sing khat sang ruk pain cheng nuai som ko pasari singriat sanga adong anga tarlan ani vigilance secretary order a chuan Mizoram governor in Lalrinliana Sailo pu na le thil thlen dan rang tengun taka azir chian nuin kota ngai tu a prosecute turin thutluk na siam thu hatar langa governor chuan PC Act 1988 section som pakwat lo chan le BNSS sang ni somni pathum section zani som pariat en chungin Lalrinliana Sailo chu dananga hremani theinan le hetil hi kota ngai tu ani theinan phalna sanction a pe ani ati o tun hnaya Aizawl Municipal Corporation in thlana ZPM chuan in sarkarna han siama wat som pakwa oma wat som pasari anla ne takin an chak hani kha
Aizawl Municipal Corporation Tramliana Executive Council chu an thu khom ta a heta hian mayor thar Lal rem tluang ana kai hruaya thut khom na hian deputy mayor Lal ompui le executive council member te pali Christina Rawluapui Sailo te Vanlalruaya pu Vanal fakale ke Lal Roding te baka MC Commissioner Joseph Lal Ramsang le official dang te an tel ani o hei donor minister le chief minister in project an hong ti hi han gai thlak chhun zomila nimin lam khan Ministry of Donor noya cheng vebel cheza somret pakwa point pasari pariat senga kalpui tur Mizoram Ginger Unique Selling Proposition USP Sustainable Cultivation and Value Chain Development Project chu Chief Minister Pulal Duom le Donor Minister Jyoti Raditya screen dia ten online in an honga Chief Minister chuan Mizoram Sawhthing chu Unique Selling Proposition USP atan Ministry of Donor in an pomti soin USP ani taka wangin cheng vebel cheza somret pakwa point pasari pariat senga kalpui turin he project hi minron phal sakani sustainable cultivation atante quality control le food safety atante farm mechanization and solarization atante post harvest management le processing atante manani ang ati Sawhthing chu manlaya tanga kan pi le pu te lo chin to thin thlai voin thlenga cash crop kanchin war berzinga miani thu Chief Minister chuan soya mizo te nuna betlatani a quality thabi ka rimatuya medicinal value anaya fiber nai atlema olerosin le essential oil anga a adang lambi kani mizo ten Sawhthing chi thum kanchin thin zinga thing pui le thing lai dum te chuan kumsani somni pakhat khan ji ai te ka mu a kumsani somni panga khan chemical residue endikna Eurofin an electrical service Bengaluru lemin an nei chu thatakena paltlang towa tunhaya USP atan thlan halo ni le tani ati hei Sawhthing hi tun sarkar hianin an leile meka nia thoni na tan akum ni na tan ti jok tiang Mizoram political party te hian flagship program an nei veka amaro chu an tram top don lama an flagship program hin kalpui vek ani kha chutiangang lo tak chuanin ZPM hian sarkar na han changdek deka an flagship program hian kalpui ngal mai boxia hi enge achan ti chu kainin kan soi theilova tram top don lam chawa flagship program kalpui thina kha tuntum sarkar thara hi chuanin an sarkar kumchan vian man ma in an flagship program hian kal chhopui mi mai ani hi engponi se ni kum ai chuan hei kumina Sawhthing red a tha chhovio ni in alanga February thla tran tira lei tura ti kha han niama ro chu red thazok an nga thu te po social media kal tlangin kan lo mukha chutiang jon hei tu na meu chuanin re thi kg asomru ka kai chhota ania soi ania cheng nuai singthum sangthum zariat somsari pathum point paruk pakhat man Sawhthing hral ani to sumdong ten Mizoram kut na thoktu te Sawhthing an leina manin san lama pan zela selho ka chuan sumdong ten Sawhthing ke ji khacheng somruka lei turin lilam auction an changa Sawhthing mansan berna ni meka kumina me ni somsang ni somni paruk thleng khan district som pakhata kut na thoktu ten Sawhthing cheng nuai singthum sangthum zariat somsari pathum point paruk pakhat manan hral to Mizoram Agriculture Marketing Board soidanin Mizoram Sarkar in Sawhthing hralle leina tura ruam manna Secondary Collection Center SCC le khorang rang asumdong ten Sawhthing lilaman changa nimin piadin hunangin selhok kho a chuanin Sawhthing ke ji khacheng somruka lei turin sumdong ten lilaman changa Sawhthing mansan na berani selhok baga hian kho som paruk le Secondary Collection Center palia Sarkar in Sawhthing support price apek na tur manzat abituk sang ber keji khacheng songma chin chunglamin sumdong ten Sawhthing lei turin lilam an changani meni somsang ni somni paruk din mun angin kumina Mizoram district som pakhata kut na thoktu ten Sawhthing quintal nuai khat singthum sangthum zali somsari point pali pani a keji anga jong chuan keji nuai za somthum pathum singli sangsari somli le pani point pakhat pariat an hral towa chu a poisa anga chu chuain cheng vebel che somthum pathum noi somret pasari singthum sang rukja somli pathum point paruk pali manani Mizoram Sarkar in support price apek turne na chu chuanin cheng vebel che somruk paruk noi somsari pathum singa sang ni za pakwa manatling to Champhai district a kut na thoktu ten Sawhthing quintal singthum sangli zani somsari pariat hral toin hral tamberan nia cheng noi zakwa somni pathum manani Khaltlember na Kolosip district a chuan quintal sang ni za som paruk hral toin cheng nuai somnga pasari man hani thungani
o khati china khan kan han du tok photanga he channel a hianin Mizoram chung thu langsar te le India ram chung thu poimo le langsar te le bengwar thlak tak tak te kan han ti chuak zel dona min lo nga